Sivisa ukulehlelo lenqikithi hlena dota lomhlaba namhlanje mfundisi umhlaba uyena esikhuluma naye so ebandleni lamaJerikho kwinto zakhulu namhlanje sibe nabantu abasuke ebandleni lamaJerikho njengoba siqala manje ukuthi sibone abantu abasuke ebandleni lamaJerikho namhlanje dokotela sikhuluma ngendaba yokuthi umuntu maye andisa umuzi insizwa yandisa umuzi yakho noma yakho umuzi kayise so mase kushayela leso sikhathi sokuthi umfana seganiwe usefuna ukwandisa umuzi ngokwesizulu kwenziwa njani ngenhlanhla enkulu ke mina ngikhule ubaba enomkhubo wokusifundisa bese insizwa so4 esifundisa enegama nje lokuthi njalo meshumayela enkonzweni enze ngathi example athi banomzana umfana omekhulu nakho lakhela uyise umuzi isiquestion ezosakhela ubaba akuyona ibizi yethu athi wena unawo umuzi wakho uyothola endodaneni yakho ngakhula naleyo mentality kufanele ubaba ngimakhele umuzi athi mina lo engilikhusele kona namo kababa okuthema ngikhula ngayiphesiwa legoli ukuthi ngiyafuna ukugcina ubaba ngimakhelile umuzi waleligama ngikholwa ukuthi njoba elishilo leli gama leli njoba eliphushile ubaba lahamba phambili ufanele ngempela ngilifulfile uma ngifuna izibusiso ngoba izibusiso akuzona ezasenkonzweni izibusiso ezesintu nje zasekhaya ngithi mina isibusiso ungangasitholi enkonzweni umuntu onikele enkonzweni ngibona ngathi angisho kabi ngibona ngathi uyidlalela enkonzweni ufuna ninikezane ngoba kuzoba lento ethile yenzala kodwa ufunda ibusiso ongcona mbonikele ekhaya unika ugogo unika ubaba unika ubaba unika umuntu bethokoza ngawe ekhaya bathokoza ngawe ekhaya ibusiso uyayithola ngibe nenhlanhla ke yokuthi ngifike lesikhathi la ngiganywa khona